chibai ule tlangwal vila nunthara ma thara founder president Foundation for Drug Free Mizoram kani rui hlo man swale tolruk dawnani International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking hian Foundation for Drug Free Mizoram chuan chibai kan buk chewa kan foundation hi kumsang ni sompakwa April ni khan dorpuya vi thanga street din ani he polina tumber chu mizo no pangle chalai rui hlo hum swal andai ma nge ya rui hlo chadlo zia zeti na tho ani ai nga na thopui chu rui hlo telo nun dom zok ti ani tuna hian school le Sunday school somthum chuang to in mi sang sari chuang de hne na rui hlo chadlo zia in zeti na le chumi laka film tura be na campaign rusum chu thak ani to kan foundation chuan pathian chan puina in veng in kaushan in school chau kan la ron tlong nge don ani kan sia chau angin Mizoram hian excise and narcotics department in achin chia danin kumsang khan chakwa somret palia heroin wanga thi kan nei ma sabera changa vo in thleng hian rui hlo man swal wanga thi sang khan cha sari zet an tlingta rui hlo ngai angol ve hi mi sing chuang fe kan nei bok ani rui hlo man swal le tolruk dawnani kan lo thlen hian rui hlo hi ok tu thang ver ther ani shethar le ila nom sak na lem min tok tarin tal chwa zo lova thi na huna min nuk lu tu ani siang rui hlo hi ti chin chi ani lova aboya ta na ol same maya chwa le ero har sa le thung si ani rui hlo hi mishing nun chian na vorto ril ru taksa le tharau thi na thlen thei tu ani atira chuan nom melomang takalangin a thlem chenga atopa chuan nun shom tak ape chenga tin imishing puiten an musit zui che anga atopa tak chuan heleya baptisma ichan nange po chu sak chein van rama ichan vo ve tur hial po changzo lovin shem huna ashwai lu don che ani abik takin kan no pangle chalai te hi rui hlo ti lo khan in hlu ve tok ti hi in siang cheu ole unaw du tak mishing kan ang lova rui hlo ti mek i lo ni pal ani po in kan foundation chuan he thu tho hi kan cha du che rui hlo hi lo ti tole ti mek awangin beidongin kun mai lo la isim the ni ti in siang che rui hlo ban san tur hian home te rehab te tin halfway home te po kan nei to ni in ka sia amaro chu rui hlo ngei thei tur chuan nangma kha ipoimo per ti in sia la tor chhel na le ril ru pau khau hi amon ro chaber ani ti siat kan du ani tin longai thatu te zinga rui hlo zuar te kan omemo damdoi khe puam na in nam noi te kan omemo minun na rok sakna manga eizon na bol hlo lakal kui me te hi hi in lo siat kan du in eizon na tenom tak sarkar le khotlang phal lo hi kalsanin eizon na dang lo dap ula in hlim zokin in muingi zok nge yang ti hi kan soidu ani ole atobera chuan rui hlo do na kan soi chuan engkima poimo ber resource person tin an soi tlang lo na oma chu voina hian kan soi non le don chung kwa hinun kan zirna le min kai shwai tu poimo ber mai chu imang tamang chung kwa in thil iti ho tamang chung kwa in kom ngei tlangang nu le pa te tan vanram theka kan chom thei chu kan tu le fa te hi an ni mami emo mama tel lo chuan anwan fam kimin kezong van khopui hi karing lo chung ko mai cham tin rui hlo tel lo nun dom zok i thlang chawang uti in ngai thatu te kanin som ani
ole kan rong bol na hian min tui pui tu te zong zong ma ba kan langa poksia kan foundation hi min zom ve du ni chuan life member cheng zanga pe inemo patron member cheng sang khat emo pe in entik lai po in kan lo lom chewani ti kha kan soi du a to bera chuan voina hian kan foundation chuan rui lo laka in do na kan ron puanga chu in do na chu min ron som feng turin kan som che ani kalome